Vachayeri vo tala va tsutsumela ku pfuxeta tilayisense nkarhi wo engetela wu nga se fika emakumu mundzuku. Ndzawulo yi vula leswaku a yi nge engeteli nkarhi wun'wana. Those who are missing the deadline tomorrow, it has to be emphasized, we are not punitive. We are saying you can still go and apply for a temporary license. So that would also still give you time until you get your card to be delivered to you. COVID yona xivangelonkulu xi nga kavanyeta ku nonoka ka ku pfuxetiwa ka tilayisense xikan'we na mitlhontlho ya michini. Ndzawulo hambiswiritano yi tsundzuxe vachayeri leswaku va nga chavisiwi hi leswi nkarhi wu helaka no va tshembisa leswaku va ta tikuma tilayisense tintshwa hambiloko swi hlwela. Our team is working 24-hour shifts. Your head will spin when you go there because they're just working flat out to ensure that we produce 400,000 licenses per month, which is, a norm is normally 200,000. So we've moved to 400,000 because of the 24-hour shift. But also our DLTCs, they are working from 7 o'clock up to 9 p.m. Gauteng hi bona va nga salela endzhaku ngopfu loko swi ta ka ku nyika tilayisense tintshwa. Ni hambileswi minhlangano yin'wana ya vaaki xungetaka ku ya ekhoto loko nkarhi wu nga engeteleriwi, ndzawulo yi ri nge engeteli nkarhi tanihileswi vachayeri a va nyikiwe nkarhi wo ringanela. In this province, we do not believe there is any ground in law that will stand the test of scrutiny in court on the extension. Vachayeri lava nga ta pfuxeta tilayisense ta vona ku nga se fika siku ra mundzuku va ta pfumeleriwa ku tirhisa teti va nga na tona ta khale ku ringana tin'hweti tinharhu, kambe va fanele ku komba receipt yo tiyisisa leswaku va endle xikombelo xo pfuxeta layisense. Ni lava va nga endla swikombelo kusukela hi siku ra 25 hi Nyenyenyani va ta pfumeleriwa ku tirhisa ta khale ku ringana tin'hweti tinharhu.